wal ayati syahidan wa mufradan yakti wa yati jumlah awiyatan manal ladhi siqatlah wa itakun iyahu ma'na niktafa bihakadut ilahi hasbi wa kafa wal mufradul jamidu fariqun yustaku fa wadu dhamirin mustaqim wa adrizanu mutlaqun haitsu talam alaysa ma'nahu lahu muhassalah wa akhbaru bidarfin aw biharfi jar nawi nama nakainin awis saqar wa la yakun ismul zamanin khabara an dusakin wa iyufin fa akhbira wa la yajuzul ibtida bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira Musyi'an wa ata